بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. هركونو يمسي أنجل بمهوري كون كلا كون دون يدنون مهوري كون غوهي رانغو إسلام دو تريك الله جميرا سبحانه وتعالى يالا يرمئن يو أيافن إمبكاتو جمندين يونادو الجنة. hare ko musidɗo mon on Abdullahi Diallo Labe Garambe ko mi hoti ka lawol ka Facebook ɗo lawol kisal. hare den teri Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓu ko ɓuri e moƴƴude e joddi ɓe daraniɓe en ka lawol kisal ɗo fi wallitagol darsuji karmako ɓen no hewtira jama on fo e nder aduna Allah on. hare noon miɗo wowno jannude deftere wi'etende Hisnul Muslim on. hare toujours ko nden deftere ɗon mi ari jannugol hande neeɓi noon ko mi wayri nde jannude kono toujours darsuji ɗin taƴata kadi inchallahu taala ha deftere nden lanna. joni noon haray en hewti e darsu du'a u sujudu tilawa, darsu ka wiyeteɗon du'a ko du'a sujudu sujudere attilawa si tawi goɗɗo no jangude alquran. si tawi goɗɗo no jangude alquran o hewti e sujudeje ɗen ka alquran ka nder alquran haray himo hani sujjude. ko waɗi noon si tawi o sujji no waɗi hadith, si tawi hawri on tigi o sujji sheytane monoto inna Allah jomiraɗo subhanahu wa taala yamirimo kanko sheytane yo sujju o salike, bani adama on yamirama yo sujju o sujji. haray ɗe sujudeje wonɗe e ɗe simoje wonɗe ka alquran haray kala jangowo alquran no hani ɗe sujjude ko sujjugol ɗe sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. haray noon Uqbatu bnu Amir o fillike immorde nelaɗo wonde manna suratul hajji ko sujjudeje ɗiɗi mari. nelaɗo maki hi suratul hajji ko sujjudeje ɗiɗi mari. kala mo tawata sujjataɗe sujjudeje ɗon haysi o jangali simore nden. haray ɗum ɗo fof no holli wonde manna naam holli sujjugol ngol ko hunde ɓurde moƴƴude. ɗum noon kala janguɗo alqur'ana on haray himo hani sujjude. haray noon du'aji ɗin ko honɗum ko du'aji ɗiɗi won ɗo ɗi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam du'otono. kamɓe nelaɗon hiɓe du'otonoɓe maka si tawi ɓe sujji ka ɓe sujji ɗon ɗen sujudeje wonɗe ka nder alquran ɓe maka sajada wajihi lilladi khalaqa wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabaraka allahu ahsanul khaliqin. oɗo woni du'a jeeyaɗo e du'a mo ɓe du'otono. hiɓe du'otono kadi du'a goɓe inna allahumma aktub li biha indaka ajra wada' anni biha wizra wada' anni biha wizra waj'alha li 'indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. haray noon firo ɗi du'aji ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe makayno sajada sujji wajihi yeeso angol lilladhi wonande on khalaqahu taguɗo yeeso ngon. en andi Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko kanko tagi yeeso bani adama ngon. o tagi bani adama on fo o labini o ɓurni yeeso ngon ko tagi yeeso ngon kon tawi ko ngoɗo yeeso o suɓi kadi kanko Allah yo sujjanmo. hare noon kala julɗo hino hani teddinde yeeso mum ngon. ko waɗi noon ngo yeeso ɗo Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala suɓi kengo fi yongo sujjanmo kanko Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. hino wawno wonde hara ko Allah suɓi yo sujjanmo ko teral goo ko terɗe goo kono sujjudere nden wallingol tinde nden e leydi wallinangol Allah tinde nden e leydi holli Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko yeeso ngon o suɓi. si wonano ɗum wonayno e sujjugol ngol no wano wonirde noppi ma wona ɓaawo ma ko nantata sifa ɗum ɗon. kono ko ɓayi Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala suɓi ke yeeso ngon waɗi si o suɓi yongo sujjanmo himo yiɗi kadi yeeso ngon ko ɗum waɗi so o suɓi yongo sujjanmo. Allah kadi laɓɓini yeeso ngon hentini yeeso ngon
ndaren goɗɗo o ƴettata jungo makko nano ngon o mowlira yeeso makko ngon, mana ma ɗum o naɓa ka yeeso makko, ma ɗum o ñamira nano makko ngon, ma o yarira ndiyam nano makko ngon. Kala ko naɓete ka yeeso sen dari en taway ko jungo ñamo ngon, ko jungo ñamo ngon ko ngon yarirte, ko ngon ñamirte, ko ngon kadi naɓete ka yeeso. Si tawi hawri goɗɗo no faala mawlude yeeso mum, ma no faala waɗirde goɗɗum yeeso mum ko noon haniri. Hanaka goɗɗo ƴetta jungo makko nano ngon o maɗɗo, ma ka o ƴetta jungo makko nano ngon o fijirira ɗum ɗo yeeso makko ngon, ma o mawlira ɗum ɗo yeeso makko ngon, ma ɗum o maɗɗo jungo makko nano ngon. ɗum ɗo fof hana. Ko waɗi noon Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala waɗi yeeso ngon ko teddungo, yahata e maggo si wona ko teddi. Allah handindini jungo ñamo ngon ka ñamugol, jungo ñamo ngon ka yarugol, jungo ñamo ngon ko memirte yeeso ngon ko tawata ɗum ɗon koko teddi, yeeso ngon ko teddungo. haray noon ko honɗum mi yamirta en enen julɓe e nder aduna Allah on fow. haray hande no anini no hulɓini kadi ka tawata julɓe go'o e nder aduna Allah on hiɓe ndarude filmuji heferaɓe ɓen, filmuji borno ma filmuji ko wana ɗum ɗon, filmuji harmuɗi. ɓe yi'a e ɗin filmuji ko harmi, ɓe ƴetta ɗum ɓe gollira ɗum, ɓe tamƴino wonde manna ɗum ɗon ɓay tun haray ko ɓeygu ma no dagi ma ko nantata sifa ɗum ɗon. ɓe ƴetta yeeso maɓɓe ngon ɓe naɓa e hakkunde koyɗe rewɓe. ɗum ɗon non na hunde hanude ɗum few. yeeso sujjanaygo Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ngon, si tawi an sujjowo on ɓay ko a julɗo, yeeso ma ngon Allah laɓɓinigo hentinigo suɓike ngo sujjangol mo, ngo yeeso ɗo hana hewtude hakkunde koyɗe goɗɗo. ayyankana kala no woniri, woni ko debbo woni wana debbo, yeeso ma ngo sujjiranta Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ngon. an julɗo wata ndaru filmu bornoji, wata ndaru filmuji harmuɗi tawaɗi ɓen rewɓe worɓe ɗon na julɓe, hiɓe filmuji ɓe waɗa ko harmi, ɓe waɗa kala ko ɓe faala, kala ko ɓe faala, ko waɗi noon na ɓe julɓe. haray hande en heɓi ande e o zaman men ɗo, ande hulɓininde. julɓe ɓen, julɓe go'o ma julɓe go'o hino jangude jungo heferaɓe. ɓen heferaɓe naɓe julɓe, ɓen heferaɓe ɗon na rewoɓe Allah. ɓe yi'a ko ɓen heferaɓe woni e wadde kon, ɓe ƴetta ɗum ɓe paratika kadi hakkunde julɓe ɓen direct. ɓe sikka ɓay ko julɗo no dagi ma ko nantata sifa ɗum ɗon. teddungal e me'en Allah waɗanali en heferaɓe ɓen, karamokoɓe me'en, jannayɓe en, hollayɓe en needi. na heferaɓe ne ata en, o piiji ɗiɗi ne ata en, deftere Allah nden e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. ɗum ɗo yoni needi fi julɗo. kala ko faalaɗa andude, ko honno hanuɗa warrude, no sharia on wi'iri non, no diina kam wi'iri non, yeltito e deftere Allah nden e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yoni. haysa ɗaɓɓali ɓeydari ɗon, karama koɓɓen ko ɓe wonanayma ko woni kon ka alquran e ko woni kon ka sunna nelaɗo ɗum ɓe yonante. ɗum ɗon non haray goɗɗo julɗo daganaki mo ƴettugol yeeso makko ngon naɓa e hakkunde koyɗe. daganaki kadi ka gorko ka debbo ƴetta yeeso mum ngon naɓa e hakkunde koyɗe gorko. dagaki few non tentini en no woɓɓe goo hino ndarude filmuji harmude. se wolali ɗo no waɗede nokkeli goo, se wolali ɗo tun hino waɗede nokkeli goo. kono hiɗen tori Allah yo Allah fewnu ɓen wonɓe wadde ɗum, ɓen julɓe wonɓe wadde ɗum, yo Allah fewnu ɓe itta ɓe sifa ɗin piiji. julɓe ɓe tawata goɗɗo hino wawi maɗɗade hakkunde koyɗe gorko makko, ma ɗum hakkunde koyɗe ɗum ɗo. hunduko yeeso rewowo Allah waɗata ɗum, sujjanowo Allah, ƴettowo tiide mum nden fawa yeeso Allah, sujjana Allah. on ƴettatango yeeso ɗon hara ko o debbo, fi wi'ugol ko modi makko, o ƴetta ngo yeeso makko ɗon o naɓa e hakkunde koyɗe modi makko ɗen. ma ɗum gorko ƴettowo hara ko julɗo,
ƴettowo tinde makko nden fawa e leydi fawanan ɗum ɗon Allah, on kadi julɗo gorko ɗon o ƴettatango yeeso makko ɗon o naɓa e hakkunde kolɗe sonnajo. ko wana noon kadi sonnajo on maɗɗotako gorko on, kono ɗiɗo piiji fof ko ɗi ƴettako e heferaɓen. wonɓe firmuji harmuɗi, julɓe ɓen innayno faala pinal, julɓe go'o ɓe ɓe faala finude, ɓe faala andude honno wondirte. wallahi deftere Allah nde yoni andugol ko honno gorko wondirta, nelaɗo yoni en andugol ko honno gorko wondirta e ɓeygu mum, hara kono dagori hara kono moƴƴiri. hay e goto mijotako, wonde manna nelaɗo me en tedduɗo hino waɗa sifa ɗin piiji. hay e goto mijotako, sonnaɓe sahabaɓe e sonnaɓe annabaɓe tedduɓe hino waɗa sifa ɗin piiji. goɗɗo bakidirta e maɓɓe, na e deftere ɗaɓɓitata ɗum ko honto yi'ata ɗum, wana e ka karamakojo waaji ɗaɓɓitata yi'a ɗum. haray ɗum ɗon nden tori kala julɗo jarriboraɗo ɗum ɗon yo tuubu o rutto ka Allah, o anda mo wadde ko harmi. Allah inni fa'tuhunna min haythu amarakumullah, yottore sonnaɓen e nokkure ka Allah yamiri on ɗon. nokkure non de Allah yamiri nden ko nokkure ka bobo o rewata ɗon, ko hewtata ɗon ko teral waɗanangal ɗon ngal hertinana ɗon ngal, ko ngal ɗon tun kadi hewtata ɗon. haray si Allah inni fa'tuhunna min haythu amarakumullah, yon hewtir sonnaɓe nokkure ka Allah yamiri on ɗon, wata goɗɗo ƴettu ko naɓata ɗon kon o naɓa ɗum e hunduko, o naɓa ɗum e hunduko. haray sendidiren to toɗen enen julɓe kala ka wonɗen aduna seeden e ɓe heferaɓe, puisque buyi ko woni e jangude hande nediji mum ɗin ko wi'ugol ko e téléji e filmuji e ko nantata sifa ɗum ɗo na jande, wana pinal, wana civilisation, wana andugol. siɗa faala andude an julɗo yiltito e deftere Allah ne, yiltito e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, hara raɓɓinɗinaki yeeso ma teddugo sujjanaygo Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ngon. hay darugol tun yeeso ma ngon hana darde ko harmi, go hana darde ko ñiddi, go hana darde ko kaani, go hana fewtude e piiji kanuɗi, go hana fewtude e piiji ñidduɗi. ko waɗi noon ngo yeeso ma ɗo ko teddugo, ko margo valeur ka Allah, mari valeur ka dina, ko sujjirantago Allah kon ko valeur molanaɗo. ɗum ɗon noon e o du'a ɗo nelaɗo maaki sajada sujji wajihiya yeeso an gon lilladi on halaqahu, taguɗo yeeso ngo. ɗum ɗo ko sharaf, ko teddungal wonde man Allah waɗani e yeeso. ndaren mummunteji ɗin hiɗi sujjude, en ala yude mummunteji no sujja, en innata noon mummunteji ɗin jantata ko inde Allah, kono en ala yude be'i ɗin no sujja, en ala yude baali ɗin no sujja, en ala yude nayi ɗin no sujja. ko teddungal Allah waɗani e yo yeeso men gon fukko e leydi sujjangol Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. hara miɗo tori en enen julɓe ɓen kala ka wonɗen e aduna on, goto fo goto yo reenu dina mum ka, rena teddungal mum ngal, rena teddungal l'islam on. hara ko satti wo ko satti, yeeso ma ngol ngo ɓadaki hakkunde koyɗe, woni ko gorko woni ko debbo. gorko a innata ko ɓeygu ma ƴetta yeeso ma ngol naɓa e hakkunde koyɗe makko. sonnajo o innata ko moodi makko o ƴetta yeeso makko kanko sonnajo on o naɓa e hakkunde koyɗe moodi makko. ɗiɗo piiji ɗi wattaki. yeeso ngon ko teddugo, ko sujjanaygo Allah, ko rewaygo Allah, ko jangaygo alquran, ko sabu ɗum ɗon ngo teddiri. Allah kadi no yewti hakkunde gorko e sonnajo bangal yidugol, ko farjuji ɗin tun gollirte. hay e hunde daganaki julɗo gollirgol si wona ɗum ɗo. haray noon wa shaqqa sam'ahu, o seeki gite ɗen, mana sam'ahu e noppi ɗin nanu gongol, wa basarahu e gite ɗen, mana noppi ɗin ko yeeso ngon jeeya, gite ɗen ko yeeso ngon jeeya. bi hawlihi e waylitargol makko, mana kanko fewni ha feewi, yiltidiri ha feewi, fewni ha feewi tawi koko nanata. wa quwwatihi e doole makko ɗen, doole makko, ko sabu doole makko e yiltidirgol makko fewna moƴƴina ha moƴƴa. ko ɗum waɗi si tawi noppi ɗin no nande, ko ɗum kadi waɗi si tawi gite ɗen hino yi'ude, gite ɗen e noppi ɗin no jeeya e nemaji ɓurɗi mawnude ko Allah neminiri bani adam. ko ɗum waɗi noppi ɗin
ɗe hani ɗi renude hara ɗi nanata musique mana ɗi heɗotako musique ɗi heɗotako ko harmi ɗi heɗotako ñoore ɗi heɗotako yennugol ɗi heɗotako ko harmi hara ko ɗi heɗoto koko moƴƴi tun koko Allah yiɗi yerli tun hiɗa hani renude gite maɗen hara ɗe darata ko harmi hara gite maɗen ɗe darata ko harmi gite maɗen ko darata koko moƴƴi tun ko alqur'an koko moƴƴi tun an ka si tawi gite maɗen yani e ko harmi insinano Allah toroɗamo yafuye wono Allah inni non wono ari no hadith wattabi'u sayyi'ata alhasanata tamhuha jokkintin bone on ko moƴƴi kon monta si gite maɗa yani ka tawata ɗon no harmi yi'i ko harmi ma noppi ɗin nani ko harmi jokkintinki san insinanagol Allah tubangol Allah ko waɗi noon Allah neminirima ɗe gite ɗo e ɗi noppi ɗo si tawi on tigi on maayi wana o julɗo Allah lettiremo ɗum ɗo fo nafoytamo yawmal qiyamati ko tawi kon aduna ɗo himo yiwde ma himo nanude si tawi noppi maɗen nanata ko moƴƴi wana ko moƴƴi ɗi nanata wana ko ɗum moƴƴi ɗi heɗoto gite maɗen na ko moƴƴi ɗe darata ko ɗe darata ko rewɓe ɓortiɓe rewɓe janamɓe e téléphone ji tentinen noon téléphone ji hande goɗɗo nata e nder suudu ma kañum tun hara no yilta ɗon no dara kala piiji ɗi tawata ɗi labaka woɓɓe goo en tori Allah yo Allah hesin en danda en yanugol e jarrabuyeji ɗi fatabarakallah moƴƴiriji Allah ɗin ɗuɗi barkiji Allah ɗin ahsanu ɓurɗo moƴƴude alkhaliqina taguɓe ɓen fop Allah ɓuri moƴƴude kala goɗɗo moƴƴinɗo goɗɗum koko Allah moƴƴini kon ɓuri moƴƴude kanko kadi tagi hunde ɓurde moƴƴude nder labede ne si goɗɗo moƴƴini otowal innama kanko moƴƴinigal ma moƴƴini weloru ko Allah taguɗo bani adama on ko kanko Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɓuri teddungal ɓuri martaba kadi du'a ɗimma monelaɗo du'otono ka sujjugol ɓen hiɓe maka allahumma ya Allah uktubli windanan biha nde sujudere ɗo windinan nde sujudere ɗo indaka kama ajran baraji wada montanan ma ittanan anni ittanan biha nde sujudere ɗo sabu nde sujudere nde mi sujji ɗo wizran bakkatuji mana nde sujudere nde mi sujji ɗo ittiranan ɗum ɗo bakkatuji an ɗi montiranami ɗum ɗo bakkatuji an ɗi waj'al haali waɗanan nde sujudere ɗo indaka kama zukhran no firire firoji ɗiɗi karmakoɓe waɗuɓe sharh hisnul muslim ɓen ɓe inni zukhran no innire joddi ajran no innire kadi kanz mana waɗanan ɗum ɗo ngaluji ma waɗanan ɗum ɗo baraji kama wa taqabbal ha minni jaɓanan nde sujudere ɗo kama taqabbalta ha wono jaɓirɗa sujudere min abdika kama taqabbalta ha wono jaɓirɗa nden sujudere min abdika e maccuɗoma dawuda annabi dawud wanno annabi dawuda ɓay o sujji o insinike Allah inni fa ghafarna lahu dhalik mi yafanirimo on bakkatu ɗon sabu konko o sujji ɗon haray noon sujjanen Allah sujjangol Allah ngol no wondi e baraji hebbinen du'agol ka sujjuɗen ɗon ko wannon du'a si a sujji no jaabo du'a sa sujji a du'ike ka sujjuɗa ɗon no jaabo ɗum noon haray wakkilo ɗen si tawi hawri en sujji hebbinen du'agol hebbinen sujjugol hebbinen renugol yeeso men ngon hara ngo hewtata ka harmi ngo darata ko harmi gite maɗen darata rewɓe ɓortiɓe janamɓe ɓortiɓe ɓoriɓe e darata kadi ko harmi noppi maɗen heɗota ko musique heɗota ko kadi e ko nanditata sifa ɗum piiji harmuɗi kala piiji kanuɗi harmuɗi musique fenande ñoore waddidiro ko nantata sifa ɗum ɗo hara noppi maɗen heɗota ko ɗum ɗon haray noon nden tori Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yo moƴƴinan en dina men kan yo o yafano en bakkatuji min ɗin yonado en aljanna haray noon mi wole numéro an on ɗo haray heɗi ɗo tawi hino faala ajutede ka groupe telegram fi o darso ɗo gila ka deftere nden fuɗɗi ha ɗo haray mi walan addande o numéro momi naɓata ɗo e numéro on ko numéro téléphone on 00
224 610 05 15 92 92. haray si tawi hawri goɗɗo addanilan addanilan e numéro ɗo, goɗɗo addanilan e numéro ɗo, mi asuteymo ko groupe telegram o yi'a darsuji ɗin gila ka deftere nden fuɗɗi ha ɗo. inchallahu taala mi hiwrike on kala ka wonɗon e julɓe ɓen, kala ka wonɗon e aduna on, mi toriki on jangen e jungo karama koɓen, tertoɗen jangugol e télé, tertoɗen jangugol e jungo heferaɓe. wi'ugol hiɗa faala andude honno wondirta e ɓeygu ma, taw koye on tigi yo ndaru filmu borno ma filmuji harmuɗi, hakken ɗum tawi naadu ɗum ka suudu me'en, tawi naadu ɗum ka wonɗen to, tawi naadu ɗum e téléphone me'en, e to ɗen ƴetten deftere Allah nden jangen sunnanelaɗo, landoɗen karama koɓɓen kala ko mapini en anini en ma ko humpaɗen andude ko honno dina kam wi'iri e ko honno l'islamu wi'iri. yo Allah wurnen hoore ko yiɗe wela, mi ƴettuten wala mo wela en wonaden aljanna. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.